perasaan Tuhan kami Tuhan ala asid o halong rohan na tutukot pakilala kami Tuhan Tuhan magpung ito kami alaman ni Jesus untuk berburu na Tuhan na rohani siya ay kanopan mengumpulkan anak itu baru diberi ni mana majalo perperianan perpulus siya Tuhan ulang berhita na pasong Tuhan takas di bawah hulun namin apa ditikyo silas ni rohani hasil mutot ipatupad sa surga sa panganas sinuhan ador sa kami Tuhan perjoro Tuhan apa tangan mo na ko pas-pasu sa hul hindi paso-paso kami Tuhan kami panganan sa margogo kami Tuhan lang ng lulun namin partulaman Tuhan tutungkot kami Tuhan mangilulot pa ko di tokenari Tuhan makatay hasil Tuhan paranggo puro jam-jam Tuhan Lord kami na sumurong na sa ko'y at tentu pribadi sekaya satu tentang petangis honang hasil untuk para anak dokter baru di mana lawak katai taringot adan habatahon nam Tuhan mengilikkan dupakko asigurahan titikya pasok-pasok kasaluhan na sa ulun ng yan pujihan mo ito sa tikon na ako sa liling nga haleluya amen. Raja nami kung si Delo ngano Raja nami dan magkulitan si panganon tungirbe na betarpat pahamit jalanan ulah kami tulis maradopon amat raja do natarsyada so ni raja ni nadudo ni huta do raja ni hula-hula nami raja itaba raja nami adong nadudo naman dokon asa titim manan ito pagkulang-kulang pangarahon na tuyo ngoti susa dito nami nabutar pato pa kami amat tadi bata mga totong paso-paso na tutu sino ito mga raja nami maulay kay maamang boro so nami hawak katurang ako po ayaw dia dinahumuran ang napaduhan namin manang nabajuluhan namin tapos meron namin hamula sa luhod na hula-hula namin o kapong namin nalaw at ngayon kakarihan so oran sarahadam o pakatulang at pamanaro pong bawa pong Raja Sinaga mauliatan tulang jadi semelima amang baru molohani nung ararebe alay kupasatay majuro pagjulo ito na tuto ni Huda dihamuna tuto namin na tuto ni Huda na dihutaon sumsuni sa nabisarak kasugutan ang raja namin siya nahami mong asuhot margatad pa ibagi kami nakining sa raja yang buru namin nung gabi kami marsiyudukan di kasay mawate yang membola sunnah so ini madihita akan nawardokan sa huta na tuto ni Huda sudah maralata gaduh horas inarohatta alanong sikop permanganon dongot satu akapacaparan nomor satu horong yaka hula-hulata inarohatta kalau di sibanganon majo inaroha Amen. Kalau may hula dihamuna hula nami raja hadda Robi suwe hula nami raja hadda na ginupon muna doon na sa tikyat tusaran ito raja nami la mga dupuka muna lapag ba ito na sasadya do sidiyo na sasadya raja nami tuniro kayo na botang patupahami asanuhuron namin na sa kundulo inatuwa sidik-dik na yung sapa walang-walang meron pangarahok na tusaran ko sa pangarang na beto pa buwarat tayo magkatay ano, basa ito ata magkahi ka sa basuren dato yung raja yang buruk lasrohan butong kami manang segat marlumpa mga penjuhut doon jambar na niya doon raja namin tada mahamu nagugumang niya nagugumasari logong muna panghat koros meroha muna tuhari hula-hula muna dahil hula-hula namin sudah nahubok kami masudhatan di situ itu asa ari lang namarahal to matong niya ganda di rupiah horas mahami hula-hula muna na mga tong lam tu ganda na malihamo kamang bumunamin na mga liyang ito masang suruni maamang baru mulutong penakining ikamangan tamang baru na burju na baru masaktam palias mga naguis ohanan jalanan na makulit tanya kamang baru alay ang may patikyanong Indobe, nagulu pa sa kami, songan pala sa roha muna, pinagtulong sa mo, tutongan di bagas namin yung manang tibudong nga ramag pa. Alarima, ulubis siya ni Harian,
Bila Tuhan makanas ni roha pasapang namin akan ginamok mo Tuhan huwag kamang baru. Doon namin masun yang ada di studio tua. Ima di dekay kembangan na pasang kami. Asa si Titi masigo gulang-gulang pangarahuna. Anak inang pang baru pasti pangarahuna kembangan atau Tuhan kamang namang buhay pasu-pasu. Kaya matuto raja namin. Di hamula hula-hula namin doopong namin sa luhuk na. Raja namin taringok di dalam isa panganom. Ulala sa dadawula baitang katulakot po. Porta mula ni nasi mangulit. Roa mang dorut taliso. Bagbuwan si pangan na tebo. Ujo hapo yang buat kau hula-hula na doopong namin. Asa sulit ang malas ni Rohabi. Dami marjalawar sa katulakot po. Mauliate mak. Sa Lima inorong ni gula-gula nami, tulang nami, ako pong nami. Tuhan, sisa ada daulat na mahitakan tulang ako po. Jadi horas. Jadi hani te tutu mata mulai ate do tuamat ka debata ka holong na. Boy kita mampu di bagas tikya di akalas ni roha. Jadi so kami siang na tibuni huta nunga tarui kami di Sipanganon. Napi na tubamuna terumubin ma siya todong nami na siya karopa. Dorong nami ma soal ni dormina dua-dua. Ada yang guna hal tu dulu dua nama rogian. Boros mahami na tua-tua di hutan dohor aka orang di hula-hula di muna nama ngaton amat tadi bata nama bohi pasu-pasu. Ano yung matuto? Jadi narahatku di hanu na dua nasubuton aso mau masipel ala nang wajib pal mata ni ikan mata ni doton benaraku langsung mak inaroha. Alega dus rata. Sukun ni bola subut ratay mo yate sosok lima di todong namin naro manik margana sukun dapat dulu mah sukun nami di dona dua-dua takas berubah takas dua kola takas kita madu maduma satu nama mora di haroromuna di bagas seperti piano asa takas manamu mar dua-dua Mem, do. Wala di matuto. Doon namin tuloy din ang saban ni lolo namin. Inang marpanukun raja no asal imaroro namin bagaimana naroon sa nek kanoban raja namin. Iya pinita ni Ruth na baga sa ti nang bardus ni Roharo anak pun namin. Ima tu duru ni raja duru tabba. Ima raja namin katawaduran sinakanin tawariha di magkari tubas ni Joro ni Tuhatay majalo na perbayaran pertutulun sa Joro ni Tuhatay. Jadi las disaman na raja namin buhay madapaton hululay raja kabba lima lao pasaton la makaday kaya para daton son agad bakatay disaman na raja namin la pasaton namin para daton la namin so nima sa takas na dinaro namin di amurahin na kasaganan. Dalam na di hamo dumatulo namin naro siya kanopan. Asa man di hamo langsung makakahula-hula tamargatad ba. Mula siya kami na tuwa-tuwa natutuni huta pa sa hantar mo magiyo natuloy. Mga Dalawa ano naman? Na tabong namin naro apa. Mada ma dituhan mada ma di hamo sa luhon na. Siya sa kanina nang di hamo ba namin margatad ba. Matakot kung sakot kami ditaringot di hararon tanara siya karetan las budaga sadarang mga sida parhata sinamak Tuhan mo asaya budang madalohan mo yan tanara siya kanopan asarang bigin mo na tiyak karena sa huta manang tiyak kahula-hula tuhula-hula minatandok na sida dahil nasa hak na durang mo na siya namin margasat pagmalatan na yang ibagas namin buat anak nasi dalam masakap ng marbagas tauruhon na kinintitongan hirihi mengikutkan perpadanan na dia mga patutulan. Muli ate mga raja ni huta isukum mulai alani ungalas rohan muna di haroro ni amang borukta madapotok ka muna asa abuy hayo makatay raja nami. Jadi sumunima dihita na marang-maranggi natatangi nak kiningan hata ni amang borukta na disukun na tua-tua songsoni di raja ni hulang amin. Ini anong o basa tamoy pa ipagpikya ito hamuna los samo jari magkataya sa katulang aka amang boru na burju Gaya na namin. lasrohan na ni amang boru
mulai sa nasugot tol hasamo 2 tahun 3 tahun lipas duhami sa dutikyo jala ngolo pero pangangapuhin na kiningan ngorohani de tajing kon atong mawasiat kami nanggo mga lampuhin iwi alero ramuna na mang baru lasohan namin alani unang ta nga marsya ulongan do anak muna do buru namin nga sakap nang marbagas mga tawdurhon na kiningan las diba sa tikyoma nang malukon utang muna mahami at kamang baru Grabe, pasok ni Marano namin, grabe. Amang baru na burjulas mo ha ina na tua-tua ituli nami pawalu jugyan nami mga uli ni pinami lungadok kamu amang baru nami Raja Manik manang na marata gabi pangaluan nami hud na manggohi gajuk nami ini amang baru pangiluak ko sungunan bayan asing upasuhut asing tutulak nanggo para tutulak amang baru Maya gama na namin mo Panginoon nga radyo nga tohuri iro toho na humal buro dihita adat tatak ala ira dyan nami na boy si sobaon nami so panumam durazi pasinamok na hibul na mira dyan nami rambutin nung magwarla pasinamok na hibulit yak kabang baru molo songonaw diyan gabi kudoy bulga baik siani alai adorang suyamang baru tatak kudoy samar siya parisan hata jo hami hama-namar hamarang uduk ke majo bapak karena gua sinang naik bulian no pagi pe barga posmarham unang gede sila biar ang burte so di mana di hamuna hula-hula nang rajai padiangat terlumbu apalah si jalo patulang ma sian buru nami dari menai tulang hupangido hami kau niat tu raja memang boruta asing sobana tu hamuna hula-hula nami raja padian raja nami pag Indonesia hibulu masih nama ini udah beri menai Mula terima di Tuhan, mula terima kita salutna, langsung lihat ke masyarakat, langsung lihat ke keluarga, langsung ini di bertemu kami, masyarakat narosat, kanopa. Hutangi hamido, hutangi hamido, amang bunasuhuk, imah raja tabak. Dipangido hamudo tutu, tulik, upat tulang, kami batutu tulang. Dialah, lekanu setok kijotiki, dihami tulang, tulang. Si koropannya siap dulu sanggul, siap kota Jane, siap Sungai Loga, siap Tanjung Ledong, dohok siap Medan, dohok siap Kalimantan. Jadi di dohok nasida dong, jalo dihita kulit upatulangi nena. Alana manang nabe HP tarya sonok kudon di tengah-tengah dipungwata. Alana torpiak kami, asing do pemuse akadomat tubuh kunarong di Tanjung Ledong. Dalam manang nabi HP gorahonok kudut tulang nami marbun manang lubang gao manang mengadolohon bunasuhut raja tabba sinamot nahibuli hami be situlubuni nauli do hami welek no tulang nami mololo nasida alay manang nabi HP poluan ni tulangi do rahata di berena jadi pos merahan nami omah mangalugi hatan isyan 12 pihak di bona suhut amata siang kanoban manik manang songoni tabba prosedurahan nami jalohan uma sinamon nahibuli molahami stolo pinaulido boha dihida akta nomor dongat tubuh na roses tugelo kay sadonong yakola jadi na Ima burcuni hami hula-hula mondok hula-hula atau pesuruan kami itu mereka jadi rohani mendapat raja ibang idoho persinamo nahibul ima boru namin alang paromen boleh raja kuno kami mayamang boru ala bergaba amang boru baik sinamo ni boru ala tersinamo nahibul ini naman na pasatong namin hamin anak banghuni tuhula-hula doto akka hamin naman hamarang dia te pesuruan muna raja nami tingkat gambar benar amang baru tabang itu tulis siya kau tertulis patok anon tapasa tembak dosa na tutuan ni huta do dosa rata tuloy koko na nang para mi mabaru nami kami sama penggat ni
Borondolani do niya tawiti na siya karopani tuhuang buhami tusong. Amang boru danga pala beron. Molo yak kana moray. Molo hani na molo belu gahiyo no. Wala ba marang boru 100 juta. Mula di mah di Panginoon na Raja. Tuhuri sila na dimkan di Panginoon na Raja. Sila iro nang tuho na bulu di kita di bata ko. Alay rin sila ni. Dahil buhay pa sa aton nani. Iya masinamak ibu na Raja na laparaman nani. Tusok pa nung mami na ba nani 50 juta ro. Dahil buhay pa sa aton nani subang nung mami to Raja. 50 juta mang boru. Oh, dito na niya. Bang, ate orang mo yan last anam isi. Alay. Wala kalau hubere kamu bang boru jogi kinon. Paling-paling ano mo sa audit. Amang boru torok luhan di solak kena marang-marang dia. Pangidang dia 100 juta. Pangidang Daruta 50 juta. Sonaro tekor dia pangidang mo. Kemana? Isi. Jadi mulai teman Tuhan, tahu dia tulang. Kata di berkata bodoh. Itu mulai teman Tuhan, mulai teman ang dihita sa luhut na sa talima di luluan na pinarsangapa. Jadi obar nak kaning na dipinang iduni amu todong namin na Rosyang kota Kanopa 50. Posroha muna amang boru. Anong dohatan na matuan na matokon. Asa ay natin na lirong tinggal paso hula-hula na basa dohami kirikipot na maso-maso. Isiala ni Raja ni amang boru. Di Panginoon niya para si Dilon na kain di 100 juta. Asa gabi uli tinggan las na burju hami marburu. Posroham na diyawi hampi alay sa oti ma. Asa buhay sa ulam jala tinggan di mata nilaw ni saat pasok-pasok itu ka giling tay. Sabi namin na marhamaranggi siya 10 juta ma. Beka pa sa atamu na amang boru siya. Uwi di matong malate. Malate na dito, Raja nami. Di Panginoon na Raja. Alay adong buhay amisong. At nang nabuhin nung madagbay sinamak ni Buro Raja na maramaranggi buhay dulu. Jadi sunari pe. Apma to kita na maramarang. Ando duduk akan amalai ikan sebat, ikan gabus. Ada lagi na mga lagpatsan lele kan lebih cepat lebih bagus. Mana kami akan tua alam nakalingan. Siapa yang dibalas mahal merhubung itu tanya mahal mahal tanya mahal betul hasami harus maroha asal jangan alam di maju hatani bapak kon ano pos maroham misalnya natural ini dapat tubuhan itu kami na marhamerangi sa pagparan na marata narang dito ngulungan sada mada tate jadi maulay di nanihil na hamurahum nih, nak kena nuna bidok peranan besok kenapa 50 juta. Pasuhan tu lah, untuk bahan itu besok mulai. Soalnya nakakay. Gabi na pulo ma. Gabi na pulo mamang baru. Oh, wala rin na namin. Dua teh. Sa pito mo Raja Hutate. Marja to hula-hulay sangat lusan hula kapungan. Mga marsilihat kami niya tulang. Taringo di sinamo ni Berry. Pujalohami siya 10 juta. Itang idokon amang burut tahun 10 juta. Pasrohan nami raja nami. Hadanin itu dua nama tokon binuang kedua juta. Barohan nami iyo raja ni hula do akot pun. Mulai sidu hamuna nalahong mga ceri. Semua dia padok ni raja hula-hula nami do pun nami maswara ma hamu tulang. Kasingkat apa? Alahon neng lao. Pak matik bereng susot. Pulang mo do sadari. Dahil mak nakingan hudi gihabi songon sinamok ni ibebere nami las maroh hadisi. Jadi sekali hula-hula munam patiangan sungidok ini halagin na ba tumo lapin na berhak di tangiang ima. Kita sudah jatuh songon-songon di kota-kotaan. Tangdo iyan na nalasyawan. At siyang hula-hula mo dapat diangan ba na pinaruha ni tangiang ima. Cuma pangiruat ko tetap manik, tetap panikon ngarang 15 tahun kami bergaul itu. Nami.
Mula ng maddo at raja non raja hutan. Taringo sa tulog do ni hula-huli. Wala. Baris-baris ni gaja na diro na pangalawan. Mula ng maddo ko raja ikon do alawan. Asa tung martaba-taba sinarungan. Kupasat tani tuna-tuwa ni hutan. Nakita ng bumat ulo. Di ang gulo namin na rasya kanata. Mungkin sabar sa mo sa tungan ni Bagas. Asa Diyos marahat ka na pinapahat nilang yang ina at tuhula-ulat ka margatag ka. Debe mulati babay. Ate matutu di amu raja nami, hula nami raja margatagba. Toho tutu dinalaboratan sa pagas nami. Ima di manugot ngari la menuju bagas na raja. Tung masaringkan do kami tutu. Tung masaringkan kami tutu di berkat magtanyang diyan na di paborat tanyang gua mi jaya raja nami lama dapat terraja. Iya na pinaburan na tanyag sa bagas namin lama dapat terraja 70 juta na raja nami. Itu iya na pinaburan na tanyang raja nami yung magtanyang gua mi sa bagas nami do na tutuan ni hutan nami do pangulan ni ura nami di paborat nami paborat tanyang si pasaton nami madaboton bagas ni Rajay si pasaton nami sinamot ni buru ni Rajay imanalaw parumen nami 70 juta na raja nami. Gabi masalah oras mga ibigadohon hula-hulat tamargatag ba ima sinamot na pinaperfak ni Tamiyani. Jadi unak pelalo ang rohana na sungan manilok ni natarbero na kim asing bero sihaturna asing adat asing kusa asing betaragatan na. Jadi meredusun di patipahani di hutan namin. Nakining mga dipasahat mo silang sibeni ini beruni margatag ba pitutulo. Alam nagdakbar man ito ituwa sa pujuta ma dokano. Sa pujuta ma dakarin ito ituwa. Mula di matutu raja nami raja natutu ni hutan ni imahululan nami sudi raja nami kanata tay do pangdong munay atau ridok natingkan irere natutudo ale raja nami berpanirwak kami ima pamurun ni raja margatagba nabutar pasata ni tu raja nawasahudan ni lolo nami 500,000 ma amang raja nami natutuan ita hula nami ima na butar pasata ni dalam mangirami ma di jalur raja. Gawin ang dalahuwas. Malati marituhan, malati manang liha mo. Nang sumali na liha mo hula-hula nami margatagba. Nang mataktas, liha mo, sunang buya-buya ni hahasuhugan paranak margana. Budang nanak kining 70 juta na pinarfak nita niya. Ngayon magdakbar na natuwa-tuwa 500,000. Na binigit pa dinugasan sa reryo. Ipasakta na taktikya na tuha mo. Among atulan na hagbar dinugat tapos maruha mo na. Pasaton namin ito tuha mo na. Sumuntiya ang raja namin. Isundo pasaton na tuha mo na yun. Di matalilo ni may gabi dyan na oras. Sumunima amang boro. As libuto di matalilo ni. Kaya dua pasakta mo na yun. Na lima natutuwa. Jadi Mula ke raja nami jadi sunari na buhay terpasat kami ima sinamot ni buru raja na laparman man patujuluna ono 10 juta ma upasat kami sunari patujuluna tinggal man 10 juta na dito guni alamani man ni di pasat kami itu raja tabba na 500 tabba na 500 na jamper na dito ni utang jadi 10 juta 500 na man non pasatan nami di mata ilaw ni mauliatin amang buru. Mauliatin amang buru. Di ba ang bison pajujulo ni sinamo ni buru na iba na informen. Salu sinamo ti gudang na 70 juta tabda 500 gabi 70 juta 500 dua jak ni natutuwa ni huta. Pajujulo na lungahan sa orang buru 10 juta. Alaw pus mo hakun niya namang buru. Putar dora, sa bank dora namang buru ate. Iya, pas menjual, punar cari nama,
Dapat sa uti abang baru pasuruhan namin. Pero sa bang baru, suso. Nanayamot ka mang baru namin. Etong sa mang baru. Ito ono 10 juta na barunan mo. Ano siya ho makirai? Buat saya. Itu. Jadi, sorry madi na marang-maranggi. Talubong di dahilang do bapa bonasu. Asinano ni Burutay gudang na 70 juta. Di bangido na ito marjabar na jayi 500. Muluyan no pasatot tado to na sila. Diso, tapagkira ni sinamo ni Burutay 40 juta. Las maruham inang na tua-tua magkonon pagkemon tuaka ulaon para datang. Ima diulaon ng tinutuhan niya mang burutan ng bus ni Rohata diucuk di pamasumasuan ni buruta do hilata. Di berbunyi lawan no pasaton nama 10 juta 500 nang 500 may tunatutuan ikutan. Gabi ma burutay haruan do hilata. Sungsuni raja niya mang buruta din. Tapulong may gabi ma. Jadi malamora deh, nunga masuk kami. Ima patujulo ni sinamo ni buru namin na ng paruyan muna 10 juta. Di aramang bulak manoni 10 juta 500 na. Amang buru. Ang giyak ma tanyang namin tumakaribata, ang giyak ma natapit ta ano. Tatiti sudah na akadiru ni pada dokter. Di pasok tuwa natin. Nagagawa mo nun himas. Kung kanopang, kami pehipas tinggal di son. Kalau di mamang baru, pati-pati sa lusong pa juga mamang baru. Pati-pati sa lusong na. Mula kami petik itu ako. Gabi. Adi ka ma ari na rin muna mang baru. Tanggal 4 bulan 4 tahun 2026 pas Mei di hari Sabtu. Oke, mga mang baru. Asal butuh kami tanggal na. Rama hitam situ pada dada niatin. Suhinya panglawat. Mereka kamu buku itu sok tiap kamu. Dia tuan ni hutama. Amang baru ang gusto niya panglawati pos rohanam. Sinabok ni baru nami 70 juta. Tampola hatahon nami pasti bergerak dengan mati amang baru deh. Asal rohanam. Leket demo ada bergerak nari. Pos rohanam di sini. Pos rohanam. Ada amang baru. Di luar ni suhinya panglawat. 20 panggorang. Gabi raja nama. Gabi amang baru. Gabi. Di 20 panggorang ini setiap amplop pada amang baru 25.000. Pasrah ni raja. Raja kami baru anak pemuna. Kung amang baru. Nah, pasrah raja. Paket na 600. Gabi raja nama. Pasangan dengan tu raja. Tuhula-hula namin 10 panggorang. Mula ada nang mo. Tapos sa maningisi niya amplop amang baru. Gabi mula ada. Kung nagasamplop anlon sa limang liak tuhan muna kami pinaptagi panggorang ni. Pasumara ni raja. Dengan tu banon nami sudah natahatay raja nami. Songsong lang na tuhula-hula namin. Abang baru. O 600 paket tuhami, 300 ma turajay. Gabi raja nami. Si godang-godang amang baru tutulang nami, bona tulang nami, bona niyari, hula-hula maramang ditulang narugot. Pasrah raja. Kami piang mamatay, mula-mula kung kamu nang pula tatay tulang, abal ka dulat kami. Pasrah raja. Kurang kauman nona sarohatan. Uno. Jadi kung jawa mana mo yung muruna, posrohan namin di sini. Pasrah raja. Lolo tuhami na marhamaranggi, di luar ni suto na mangboran noon. Hello. Tulo kami pinapalipon namin sa batu. Saya masuhut. Ale marhamaranggi do wala kon. Mula sumod dia per noon. Mula holas siya pakai TV, budulas rohan namin. Ale mo dong tikya mangboro. Pugilan mo sa tutulo. Nangonangi rohan din. Pasrah raja. Nalapok guru. Nalapok bahasa do raja. Buma. Raja nami. Ang mali tulang at tubo namin na disan. Pero panagdayo niya mang boran no nasing do tuwa laki da. Doon hula-hula namin. Di udah nami pi irun anasa. Doon hula-hula namin pandihan. Raja. Jadi dalam oras sa mang boro. Ima taringo di panagdayo. Di panagdayo. Kalau 20 hari tu kami, 10 hari tu hula-hulai, 600 pagi tu kami, 200 tu hula-hulai ya teh. Sirap bemani sa mang boro. Gabi.
opa uwelu mamang baru. Ba, obat dua madara na dyan namin sa sonatas na, kanay obat taliduin. Dua ba? Benar, arong uwelu na. Opa siya ka muna, dua siya kami. Mula. Dari mamang baru. Kalau gusto ni, last ko ha. Amang baru si Rabel Manis opak dua. Obat dua. Kita marulas sadari Marulas sadari. Napadua hon masa rote amang baru panortoro namang baru torhon parumay do anak. Pasdora namin raja, so na diuda namin, ikon ni patuturo namin do, paruman namin do elamuna, suksuni nak kemulo namin rin namin. Dabo dyan mo sa amang baru. Kemenang Torreta. Tabay na nasipel di panortoro. Boy, Dumrohan yan non uduran namin raja niyatan. Jong na lima halak. gimana? Dulu di mahalak menurut sobat-sobat bangun itu hanya deh. Melate. Satu mahalak yang Melate. ada orang dokter ini lima halak. Iya. Namanya mereka memang baru. Dengan iya. Itu pengalaman mau ke memang baru. Jadi isi mandon kami roh di hula-hula nami usalakan yang namuna. Bukan memulak kami turungan nami ini asal non kami harus botir. Nggak, nadeng kan Ada jauh yang ini. baru, asal Nadeng sampai kan ada masuk. yang ngadong mulak ku saudara. Ulu. Terus malah tadi sih ada kalau rencana ula-ula. Jadi maru ula sadari, Ulah sadari. bapak doa muna di para muna do anak muna. Patur. Ngilanani ada. Ulu. Jadi amang baru nasrohanan si manguruti suya amang baru. Asa si punggo siya kami no pasal kami do hamuna da. Gabi. Di huria di do amang baru. Korea. GPI son Di hutai ko Di hutai do, di. si mangalam do tahe. si Tiu. Si Tio. Tio. Jadi masuk sian rutena, sian si pengseranggong, Kasi masuk ke bagas. tu bagas. Lewat persauran namang baru, Lewat sautik. lewat persauran natin. Baru kan nasa dapo, kita si Boleh. Tio. Mau lihat ya mak, asal kami do namang baru ruteni pagdalang iyonan no natin. Masuk jam 3 namang baru. Masarapan metan nun jamuelu, asabul masuk jam 10 jam. Tu gereja. 10 tepat, asal do kami do hula-hula nami ako namang baru mga 10 tepat tu gereja. Masuk perserapan jam Jam 8, 8. masuk jam 10 Tu tepat. gereja. Oke, jadi amang baru. Mula siya kami nga lasohan namin di sini. Amang baru, ha? Olo. Saranaya amang baru molo bapaon. Adong do akapunguan sarika di dohori. Sarika di gudang na uyami yordang persuhi o pasuhi amang baru. Suhi na onong. Terserah raja, dari itu kami lambang aduki. Itorbay na amang baru hali 200. Gabi raja nami. Onom hali 200. Gabi. Terserah raja. Jadi amang baru. Jadi dihita ay tulis siya muna lo natutuan ni huta. Abang baru mula siya kami dia muna hula-hula namin. Kalau dia dong mangido kami kurang napiak katulang. Raja nami suku na rin kadto na pinangot ni Raja nakining ngayon ko Raja amang buruta na masarapan do. Kebetulan ijulot nami do julot tarope imay beberin na Raja nami hula-hula basa songoni dijulok tarope ala ni perkara juanon alam sipul ulang no mula na sida kelas di bulan nanay ibeberin mo na bawa nanay hilanami ma idu ahon ima ibeberi muna sa tungal bagason. Jadi nama serapan manahita Raja nami. Tadi tatang ipinawati amang buru. Alam sungono. Molo sinamo ni nanay paromen muna buru nami atong balagay molo dihami amang buru. Atong balagay alani ang pupusok nami 70 juta. Alani totoo molo ibigi tulang ni helanami anong sinamo ni buru na ima si sada buru kami ba taringo dititip marak kupia mang boru titin na siya kamu ako na masya kami Dos rat raja nami gabi. molo sungot dia leganero hamun pasatong muna tu hahani perhutul nami ima tulang ni nanang hela nami
Gok maruhan anu di siya mangboro. Pas marwara na. Asal maruhan gabi ugal gabi nang sinamoti kan no so gabi manalayan no. Gabi. Maruhan 15 nama sa kamu, aku nama sa kami mangboro de. Saga mabay kamu balik ko daga na ba muna alas rohani. Pos marana rin. Pahudun namin. So muni mangboro. Ang ani mura dong ano anong napinataring sihita. Ada pasal kami mangboro, mulu hasap kami nga sikop. Adong pangiduan mo mangboro. Dapat po namin yung anak ko muna. Mi ulusan muna. Dala pasatun muna ulus ko kami sugi. Anak ko muna. Papasat na jayaman ko kami ulus malepa. 15 lepar. Gabi jalan oras sa mangboro. At tulus rin jita. Ringat mami siya kita. Pasat. Lekek. Ulus. Ulos to sadari mangboro. Posmar nga mangboro ada doy. O 600 sila ko to hami. Pagiti 700 pasatun namin to hami. Hamu pa di si mangboro de ang pulin ba. Mangboro to hami. Parbungo mau baik kami pakai tong songonian mangboro de. Ulos 15 pa to pang namin. Mulate. Ngabuin na. Molo na adong penahumurang nan non lumi ani ready na pihami. Isang dekisauri na tong pasok na. Mulate rin namin. Mulate. Terbuy dia dua murah namin. Mangboro gabi. Braji. Son. Ido amang bolu. Jadi ngahel sekop di itang perlu beri yang kopung nami tulang nami adong penahurang. Pagidon nami ka tulang ngopung. Songonon Tuhan nami dinamu bulan nami. Alana naking parcel dihita jam 8. Masuk kita jam 10 tepat. Gabi. Ay dia adong akadong aku ta on nanay Honda kudo tong ipemahan di sa dia parserapan ni. Alay batas jam sia lewat saninang ila din ami be. Aset to patar-patar hita makatay dinamura din nami. Oke amang bolu. Ba uli de amang bolu buah ni. Kami penyat kumar pangidon dah habis somani ade. Alay adong amang bolu songonon. Dia adong anon da kompes benni kereta ni mang kendaraan nami. Do bisa jam sia ada suka mo. Na kompes do benni kereta nami la sosera ano memang bolu. Ay nang mukis sudi. Ang dua tulu halak dia amang bolu ade. Pos marani. Jiwido. Amin pe baru saro kami. Sebelum jam 8 ko saro kami di sini. Gabi. Jala luluy hamo mamang boru hasatan nami. Jabuli dong atumu nami margatabba manang parna anadong di utang munay. Gabi ma tulang alay songonon ala agak daw do hutani hula-hulay di saan marga bemanang marga parna bulo tumpen mon adong do tongak ka muna di si bulo lasmar hani hula-hulay. Gabi amang boru. Alay songono namang boru mulo na songonipe. Ba anon ben kena mandabot to. Tos marana. Tulo nami do hula-hula nami. Raja pada tuga patiangan darong isang. Ito sata mi benunok sata mi non persen toban. Abing na raja enok tu raja tapan isa. Alana budari ano botari melekam sano. Dikasihkan nami do karum mi. Nami dan marga tak day. Meraja nami. Taringot di ulos sederi amang boru ate. Do molope tanggo na bulo namang boru tong deko na dong andi tanggo na bulo so wala Pos maro. Ikaw mang ate amang Dari kami law patupako ni. Indeng kanto manon nami. Law siga to meraja. Mang naidelip siga raja mang nebugun elaman nami. Pos maro. dihina sa luhutna na marhamaranggi donga sahuta na marsahuta huria doga terlumubi ma di raja ni hula-hula nam dihusipon bapaon do Tuhan opal nami do hamu raja nami sudi alai baik kamu ma buar muna anon hape aso dakuboto hayo niya diawon aku tak tatusan soni do Tuhan was maru hamuna. Jadi malaki mak di
keangkutan pribadi. Ami pe las gerohana itulah. Dia di pantai kapal lu narong iswa. Dia bering kamang borong bada ya suarong kapal pedang arong mobil ni halako pedang arong holan na siya tajud nakarapan di buat turuan naramu tulang na mamitim to habi tong kamang borong no da ayo Panginoon namin minimal 5 may bagas siyan rombongan udah kami pe songon na managday persimiak muat katulang 700,000 tulang. Biasa be Naton namin durasi dari no perjalanan raja nami sonido no pasama nito anggar anggo nebulud do na si pasaton nami durasi mau lihat ma kamang dulu. Datang ini dapat tomak dari bata. Ada toptong do di dongani jalan di Ramoti di bumat dari Wilayah Selerion. Ima di nama Sukurutan Ima marga Manik tu hula marga Tabak Nunga patar jala Lasroha di dongani di bata kita di Bagasat dami nasumurungi. Main pe senami rezeni hula papuan mo tuwa muna. Asa harbanga madalat tuhuta balatuk madalat tuhuta tujawu. Akahada pasu panironi akaraja do hula muna at tuhamu may atong marto manijawu. Bukan katanya mah Tuhan muna mga purok kahatan na uli. Berit kami do burjuni rohamuni raja nami di jakok kamu do haroro nami. Alay pos do rohan nami raja nami. Neng totong ma bodong muna habi di tonga-tonga di tamiyang muna. Asa totong baga ulat to di ada neng ro. Jala di bagasan hai pasun raja di saat stu otongan di bagas nami. Do ikop di bagasan las ngeroha. Bola tu bersama di pehata siak kami raja di boru beri di raja di hula-hula nami on. Mardonga mulia tema di pasahan nasa rohan nami. langsung disambung nanti. Jadi madam bay hata ni guru nami raja nami. Saron nami so kadangnya dito naman dok pantong tikumin na tong ingring bulungnya marata-rata. Aka hata pasu-pasu pa sagay bisa studi. Hamu raja nami ulo nami sok sana raja ulo nami pasok teman tong amat tanah tua di bata. Asar bang menetong dalam tujuh beletu. Asar bang menetong dalam tujuh beletu menetong dalam tujuh. Aka hata pasu aka hata gaya bisa studi. Hamu raja ulo nami. Apun nami metong neng may matungan ni Jero. Asa-sasa ni solo menetok sa matubutan ni Tingaras. Piling may tasalut na mangulo. Buhot ma boras-soras. Mula di mas ni mga tapangapos sa kami raja ni pamurong muna. Maka tayo may ito. Perjulo mo natin matadok. Tutuhan ta parting gagbazay. Di sila asilo orang merohan. Tutong kayo nilong nagagalit na isa. Buta makaipaso. Pajupang perusak buhi. Dia para sadarion. Ima dihatai nama berusaha. Marhite buru nami isilani tutong mahita kapasahan nasa gulong muluta tutuhata senjet di ramoti ita terlebuhi di hari ng tabuhul di hari tanggal 4 bulan Obaton buhi katong mahaibason jadi bagasan lasir wasalunina disaluhut na hamu ang kaamat raja ng natasuribada terlebuhi na di ang kasaluhut na hula-hula namin hula-hula nomor 3 sahat tu pamopar panggabi dia. Akaraja nami mola ditong uroko kami Tuhan musa luhna. Di gora-gora dogo kunjo nami dia rupi hamu di pertikyanon boy dito hamu hami tong ibagasan daman na sa Tuhan te. Secara khusus majo basa atakku tuapun nami pamopar panggabi. Raja nami opto. Talungobi hami di paparan nyo punami hami nasopo. Mulutong pe-ondo pinamasa agopong dito nga itong kami luwaton nasunan upang kuraw kami di pamapapanggabi di hami alayang gotonay raja nami opong nalago nga hulahog kami jala hujalo hami do pasu-pasu muna raja nami mariti ang katamyang no gabi do hami di anak gabi di buru jala di bagasan mas niroha do hami songonima pasu-pasu na kujalo hami opun marhito bamor panggabi marhito na purumo jala dang osyon nami opun lalago
So ani masa ito aluso tu opong nami pa mo panggawi imalubang gaw. Iri sa luhut na nakaning akahata nauli hata nadinggan doa akapaniroyon nang punasa mutuhami akaraja nami doa tamia dan lumobi tuak ka arena yang ro ima arinong tabuhu. Basa doho naman tong songgang na dua asa turpin na duhur tuon do melode. Akahata panuturiyon na pinasa musalu na kawataraja na tasoribada tanduhunga kalihula-hula namin. Asa totong mahita di basu-basu Tuhan. Saya unang mamuba, jala saya unang mamose. Hata ni pangaponi raja nani doho naman sondok ni tua. Asa jumani 10 itu matu jumani 10 alu. Hata nauli hata nadingkan na punasa mutu hami apa mula puna suhu. Atong hot may apon nami hot martongani jabu. Maulati mahata sen hami kita sa luhut na oras ma. Kita 15.000 per kakak. Gudang na disok kuwereng jumlahna 47 rumah tangga. Dina hurang lebihan nongan di ulang tahun mamusia buat kamu surat no. Laos disima itadabay makudim. Songoni 5.000. Las marohanguna jamo. Sa terburu. Mulai tema perjulu tadok selamat pada bata. Sudah kedingkan basana atau tong nama tongani mengarang motif kita. Boleh dapat jumpa pada di hari naudi di bulan nadingano di tahun parasiano. Iman akining naung yudurhon anak gokbono ni huriai. Iman nama jalo perpadanan nabagia marhipe nakosona. Sok-sok ni madihamu salu na amat taraja inata soripada tongdo madok maliate hami disalut na di haroromuna. Jadi di hami jong-jong sian na tuwa di huta ala nang sikop akaulauta marujung di bagasang masni roha. Jalan nunga di pasahatamu ingot-ingot sian hamu na dua asuhuto jala nunga di jarohami. Jadi mulai mati kita selalu nah ditaringot. Jadi dohonon nami ma tu kita selalu nah asa marningot kita. Di jalan kami ingot-ingot laho si bagionota jara asa marningot kita tiak ke ulaun nam tasebekati marang nata putusan kita selalu nah kedua belah pihak sosoni raja ni hula-hula selalu nah. Jadi bolos sama sinamot mengatak-tatang itu puluh tak tujuh ni sinamot ona 10 juta manggohi nahuranggok di mata di uloni memanang di halaman 10 juta naik. Jadi japan nina tua-tua di huta 500.000 rupiah. Musiko bisa luhutna pada dayon suina pangmaupat. Jadi menggorang masuhut 20 hari pakai na 10.000 rupiah 600.000 rupiah tutulang 10 hari penggorang pakai na 10.000 rupiah mulai taringat tua ka tulang hula-hula si godang-godang titim marakut titim ma siap para anak akut nama sian terbaru sirabe manis otak sada otak 2 persekian onom tadi 200.000 1.200.000. Jadi ulau ini ulau sabari manon di bona hasuhu dan teranak. Jadi terjuhutna nak ini tahatai lugu tinutungan dote lugu tinutungan. Jadi jamparna jampar nagok. Jadi huria tangguh-tangguh naburan. Jadi di huria Kenta Costa di Karaban Huta Sidio masuk ke hita jam 10 tepat. Masyarakat jam 8. Jala ulau ini tanggal 4 bulan 4 tahun 2026 tepat hari Sabtu. Jadi di pengido tuh hita akan ada tua boleh adong akan ulang asa unang be tarapu kabisi.
Jadi ima sian tuhu parboru. Jadi sama suhut sian para anak ulos di pangidonasi dan naking 15 bulu deke 15 tinggal ulaun ulas sadari ulas tahun sadari satu mani pakai nyai sang perburu ima gudangna 700.000. Jadi dengan nami ma tuhita saluhutna tak ma dihamu hasuhutan alana di ulaunon gudang naik dopeneng si ulaunon ta disalani dohon nami ma ada ulaun dia ke ari nawang ihuti dorong mason yang pasa beri tengah pagawi tumudal hosita doan ari muna do gabi nunga takasanu marsi paulo-oloan taringat tu anak do baru gabi rokat na gabi may satu saruma tua yaitu kita selalu na dohon ma ador has ador his tuon tu ador pruba tua rakor si taluhut na jala sahat terhis dinamula pehita tujuh tabi sahat selu sahat matu bapian nunga dengan ulat kesadarion sesaat mahita lilimbang ulu sahat matu pagkalian sudah beda yang mana ke tuluk dok kuma tulu hari Ramadan mahita tulu hari ingat horas Aulia tema diho ode bata ala basa si bahendalani mahite anakmi tubanua. Kita butuh hata mantap yang kita ulahan namin do primadok mauliate turupan mo ali Tuhan dibagilalau kami dengan nibasan mangaramotin na sagul miningulun namin tutok kami di bagas salas ni ruhat o kahipasot terlumuwi di bagas sadaryo Tuhan takas dari wotoho diberi kusya dulu kehabadi omi ina nama rencana ima bapak pendeta nami manik na siya kanopang ima na lang mabuan yanak ko ni nasida tujo romi lima nama jaro-jaro paso-paso perdong saripir merhiti naposona pastor hanami ali Tuhan lian gugu do hipaso terlumubi lima dianak kon nami aso di bagasan hipaso do gugu na siap koi lima nasida borhat sa tuan di bagas nasida di tanggal 4 bulan 4 lima lakomanopot huriyami syok soni ali Tuhan di bagasan pertikianon ingapa kaidalah kami dengan dibasami Alani ali Tuhan nalahu martahi mulat mahami siap tongan ibagasong tutongan ibagas nami kanuk dinilakkan kami ali Tuhan juduani saluhu na dilakkan kami taparon ima dalam pamarahan aso dibagasang tahi pasok kami jumpa doh keluarga nami doh arta nami na tininggal kami ditongan ibagas nami alani ali Tuhan syuak suwani bonahasi untuk perburu pasaton nami dope terupanmu tong ali Tuhan jong-jong ina sidang lihat gugu do lihat hakai pasok tu nasida asal bertong di bagasan gugu do hakai pasok nasida mangula siulona terlumubi ima dinalaho borhat ima nalaman opot raja ni pargel lengon nasida mani ima tukanopang ditangkalopan alam yale Tuhan kami yang elek-elek nami di pasahat kami tuadofanmu marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martami yang kami tuho asini rohani Tuhan Yesus Kristus kolong ni rohani di bata awam parsaoran itu di Porbadia mah nama dongamin hami saluhuna mulai sadarion saat rudi salileng di lelengna amin haleluya.